Ento te teng teng na ve kon chibay. I video masapina Hindu ten India gam pumpia gom khom som danu. Panlang na ni idan tom tom teo ien khom khina. Anain khanai lo te ding na. I video ko hiat sa te playlist ai kele atunga video kiwa. I link ki ko zelang hoi te na ending in kingi na hi. Tutungin na hile Akhan Bharat tungtang tamlo iso dinga. Akhan Bharat le Hindu Raj chi hi lampi khata pai khom hi chi thei masaleng uthwai sa hi. Zanin Hindu Raj to kesai gen nai ni ya hoi Hindu ten vai hom na tunding som danu le. Apan lang nau bang zahiam leng gen hin tawa. Tuin anien zoin ien sumding. Akhan Bharat ahi kele undivided India ki chi in. India in zalen na anga ama gam mahuap teng gom khoma. Gam leitang gen na ahia vai hom na kibang de hima aleu pol tom tomin Akhan Bharat again chiangun gam leitang ahuap sagdano akibang ke hi ajagbel ahenten Akhan Bharat again chiangun Pakistan, India, Bangladesh atel sakwa ahenten India, Pakistan, Afghanistan, Nepal leng atel sakwa ahenten wangen join India, Pakistan, Afghanistan, Nepal, Thailand, Myanmar, Sri Lanka le Bhutan telin ahuam sakve kwa Waitia Hindu sa khwa zuite vai hom na tun ding ding asom pi penu ahi ole Akhan Bharat tungtang thei chiang hun tok ta ding in ikinging ta ale lam ta kai lungsim hon kam thei thil khat gen lai le hang hei gam te khata gom khom thei hile bangchia vai hom som ahi dingu chi en khom ding Rahul Gandhi in again gige India is a union of states India kichi state tuam tuam ki gom khom ahi achi ja ka BJP dem na sataka anabol khum gi gi chi thei sa hiya abol khum na zia ko hi level amau gin tak na India kichi Hindu te vai hom na lalgam banga koi na ne ya hoi apai thei lo zia ku hidana ge ni na oma Himalaya tulaya khovel gam te ki pol khom na etsana ding na European Union bangla ta le han European Union ni chi gam tuam tuam som ni le sagi ki khai khom na ahia bangjaka Pakistan, Afghanistan, Nepal, Thailand, Myanmar, Sri Lanka le Bhutan gamte European Union bangbanga India minjang ki khai khom theilo tuam se ding hiu hiam chi Akhan Bharat pai pi som ten angai to nawa hiya wai ma lametin leng aniwa amakai ten tu tan leng pai pi to den layu chi imu the hi maban son non le hang tam tak te lau na be sak na ding in hi Akhan Bharat aga so tak tak diam chi ngai to cheng hi bang ngai dan 21st century ding in thil hai huai pi a hiya hai huai gen taglo atak so angi lo ding panlag na chileng ihia lom lom ke ding hi ithogen sa te ki non zwan le hang European Union noi ki gom khom gam som ni le sagiten amau gam sunga prime minister ahi kele president ding ki telin government khatcha tung ding ma lew European Union ama kai ding huai gam ma kai te main atel khia ko hiya European Union na gam som ni le sagiten vai hom na in pi khat anei khomu ai kele akikopu china hi et sangna dingina gam paidan bangin lale hang European Union ni chipen e India gam sunga Union government hi dinga gam tom tom Germany ai kile France ti te Manipur New Delhi cha state tom tom ki gom khom waya government pai khom teng tengin government dang khat asang zoa akikopu china to ki banga hi European Union paidan kha hucha vai hom nain pi khat ki kop ma leu agam atuam dung zoin sa khwau atuama Himalaya sa khwa vaya ma kai ding kitel na sai ahi ngei lo ziakin Akhan Bharat pai pi som na sangin abuai hwai ki zo hi delamai gen sa India le ase vela gamom te India noi ki khai khom ding chi le hang thil hi thei lo tampi awma palgal kai bel ahak sama ma ding hi azia ki ding ai gen tak te anoya yen suknon ding ama sa penin gamdang te lem sak pi na anga azodiam che hi Pakistan le Afghanistan gamte ichi changin Muslim sa khwa zuite hat na mun hiya to Akhan Bharat tungding asomun Hindu sa khwa zuite vai hom na noya sa khwa dang te kho sadingu chi adei pe no hi man sa khwa kol mu tok tok Muslim sa khwa heu tu makai te le Hindu sa khwa makai te kala ki thei siam lo na ahongom te te ding chi ahia Hindu sa khwa makai te zui dingin Muslim makai te akimin nge ke ding chi thei sa le hi to kya tham loin Myanmar le Bhutan ichi te Buddhism sa khwa zui pi bola hi jakina mau gam tin linglem sakna apeki dingu chi thei sa ahi ani nan dingina hei gam neu te thaguma lak su somna India in pan hi le Myanmar Bhutan Bangladesh Sri Lanka le Pakistan hombit dingin India in tulela abwai pi lian pen pen China akipandinga
aman hei gam te to kizop na hoi tak ne hi manina ahon zo nge nge ding chi thei sai hiya to bana Russia le India kizop na hoi chima le hang Russia le India kizop na a hoi to tuka China le Russia kizop na kip zolai a hi jakin Russia in bel kwa ma lam agum te ki dinga to hi to kitonin USA le India kizop na China le USA kizop na sangin a hoi zatham himale USA in achika chika sa khwa zale na pai pi a hi manin India kyanga panpina apenuam ke dinga hi hei akhan Bharat tundin sop na galom dinga to kya tham loin gam neu chik chik again Myanmar Bhutan Bangladesh bana alian zade Pakistan le Afghanistan ichi te Muslim gama hiya India do ding hileu India in zo ma le bata apum dim ding theisa to bana defense lam nak taka niam kya ding awang in gen le hang kum sang khan zakwa som li le sagi laya zalen na amu tung bang banga negle takzon na aniam kyak ding to bana ama le makki ven bit theina defense lama le tuan tol ding theisa hiya to bana ain veng China in agam ke pa ding hi manin yai lung simte koi le hang Union government in Bharat akhan Bharat piang khya ding bel nak taka dal thodi na hi ahi kom komin bel Hindu te lalgam hi tunding som na abe tuan ke ding chi theisa hi athum na ding ina India in ama sung leleng abuai pi khop ding chi gin tang na hi lian pi ine hi India chi democracy paidan zo ki vai hom na ahia party leleng sa khwa tuam ki goma din khia ka hi hu chebang kom kala Hindu wa tung ding na ding le Hindu te wal tung tuan na ding dal tulian pen tu Muslim sa khwa zuite ahima sa ding hi bangzia ka hebang hongen ka hi ami chile Muslim ten Prophet Muhammad aza tag ma mawa agin nau adet do bana sa khwa dang ten against yat sakhim him chiangun amaw hin na tan zenin against tu te hin na avalang amu he ye chet na ding ina et sang na la le han zan lam je ka thil tunga BJP spokesperson Nupur Sharma in Muslim sa khwa zuite biak Prophet Muhammad against yat jakin gamsung pumpi abuai na nasata ka pianga Udaipur apuan khoya na sem khatin Nupur Sharma thugen agup thu social media taglat lel Muslim sa khwa zui kun mun ma mi ni in zada ama amain tem zangin ador sunga khowak lai pin avalu to avadot lum na mohi hei Nupur Sharma thugen in India kya gen taglo Muslim te har na bial bana Muslim te har na bialapan mo sak na tamtak aluang lut saka Iran banga India pan van puak lut a him bazara pan lahiain India ki pan van bang ma kani ki chi dor mai khong ata kwa wai kom komin gam tom pan makai ten o soi Nupur Sharma top sagring Prime Minister Narendra Modi kya nga phuna abo lohi huchi khopa uile kel banga kidem Hindu le Muslim sa khwa zuite kala kinop to na piang ding hile khovel pumpia Muslim teng tengin India gamsunga a unaw pi teu to son dingu a hi manin India sungal nam kal buai na tu khovela nam te khovela gam tom te buai na aswag dinga India in heibang thil tuak ding akiman nai dekya akiman ngei ke zoma lai ding chi thei sa hi jakina mok tang tung nin iging take hi mabana subzap ding ini ko idinga hunong paino na akhan Bharat pai piam tak swalo ding a hi dan igen kom koma akhonunga gu ithuak thei ding te bang banga hiachi gen suknon soma wai ding na mi piting ki thwa pina hongpiai na i-share dinga subscribe kom lehang to bana like lehang chini king ina hi ente te teng na phat ton piu lamenin omnom